navuze ubusambanyi nico kintu kibi mu buzima ibi bikoze ubutangije igikorwa c'uruhererekane ku bazagukomokaho. Dawidi yarasambanye, Imana yamubwiye ati ariko ibintu ukoze urabizi, ibintu ukoze wihishe genza bikwitura ku manywa. Hashize iminsi umuhungu we Amunoni ahita afata ku ngufu mushikiwe. Noneho ikintu kigiye kimbabaza ni ukuntu twebwe dushaka ko abana bacu baba abanyakuri badasambana, twebwe ari byo dukora. Ntibishoboka, baba intungana. Ico umuntu abiba nico azasarura. Abantu bagiye muri Isirayeli barabizi ko imva ya Amunoni ntabwo iba mu zindi mva z'Abisirayeli, iri ahantu ku ruhande iyo, kuko yakoze ibara ikintu kitari bwabeho, kuryamana n'abagore base ku manywa. Salomo yarongoye abagore 1001 kubera umuvumo wa se. Kumva ari umuvumo wa se. Yego. Hanyuma byarangiye Isirayeli icitsemo kabiri, imiryango 10 ya ruguru, 2 isigara hepfo. N'ubu ntibirahura neza. Ziriya ntambara ziva kuri ku bana babiri baburahamu, umwe n'uwisezerano undi n'uw'inshoreke. Nahoze nsetsa abantu ejo bundi ndababaza, iyo Aburahamu agiye kumanura ipantaro ahita agira nk'iyerekwa, akareba Gaza uko isi uyu munsi, akareba Lebanoni, akareba Siriya, kuko bariya bose ni bene Aburahamu, yari guhita yizamura yamenya ko azashira imyaka 4,000. Umwana w'isezerano nagwana n'uw'inshoreke ntabwo ari kuryama. Ariko isezerano se ni wurihe? Wewe wa Isirayeli. Uwisezerano ni Isaka n'Abisirayeli. Hanyuma uw'inshoreke Ishimayeli. Sibyo? Ko bose ni bene umugabo umwe. Uzakora ubushakashatsi ku bana bavutse ku bagore batandukanye, ntibifatana neza, bihora birimo akantu katajya guhura neza. Cyo nagira ngo mbwire abantu badukurikiye, baba abagabo cyangwa abagore, uko wabikora kose uzamenye ko bizagira ingaruka mbi kandi igihe kirekire.